Dámy a pánové, já jsem Kavy a vítám vás při prvním let's play na hru Shake and Fidget. Shake and Fidget, no. Dneska to je taky skôr taky, budeme zkoušet dát pozemka. Mám tu, počkat, 5 postav, takže budeme zkoušet podzemka a arenky. Tylko musí padnout. Jo, žádnou novičku. Nevadí, dobré. Arénu tu ještě nemám, spodku jsem si vzal robiť. Ale tu S24, to dislike, to nedám ještě, nevadí. Šta. No, to tady nemám, čítať, OK. Máme arénku. Yes. No, já to těch 9 než nevím celý preklikat, jako to tu máme. Asi čaro. To asi chceme jíst, to jsem chcel. Dobré. A ještě raz zkusím na tuto varianta. Zkusíme ještě tohto. Ten mohl padnout. Jo, to nás nepadne. Tak málo. Ježíš, tak malou moc stál Zerantovi. Zkusíme si něco. To je nám, ne? Dáme trošku silu. Dobre, a skúme teraz. Joj. Raz. Dva. Aha, už nemáme hubky. A máme, tak to byl bok. Jo, bože. Ne ho dať. Arenku tu máme S18. Ne, o trošku. Nemáme prachy. No, jedna, čo tu máme. No, zase tam je čeblnko. Naštěstí. Nechám si to dát. Čo mám štička, čo tam mám? To nevím, proč mám malé klubu, to bylo zaujímavé. No nevadí, dobré. Mám tu toto, piráta. Mám tu tohoto Tyrannosaura Rexa, či jak se to volá. A tento. Zkusíme tohoto si nedám, dobré. Toto nedám. Tohoto. Toho by som mohol dať, ale nedám. A zkusíme do tohoto. To tiež nedám, dobré. Arénku som už dával, hospodičku si dáme. Kde tam je? Čo, ako ideme? Pardon. Počkej, koľko tu máme na silvíku, takže som ho do tohoto, vyzerám tam. Ja nedám, dobré. Tohoto, tiež nedám, či? Toto nedám. Zbrojná, som sa dneska ešte nekúkal. Síla 33. Čakaj. Aha. Ano, lepší. To je toho málo, to je nič. Dobre, silový, to si môžem kúpiť hneď. Na výdrž. Ďalší silový, pekne. Čekaj, to máme. Neviem sa, alebo tam sa ďalšia čo. Tak. A ideme si nejaké staty. Napríklad klikneme si obratnosť trošku. Ako stačí? Mám 69, nechcem. Ježiš, dobré. No,
teraz sa chytíme do kritikáču, tohto a silu. Dobre. A ešte hodíme veľká toto. No teraz skúsime na tohoto kaleného obra. Čo mi... Tu. Ja musím, že má spodu. No. Sme užili všetko, arénu, všetko dobré. Teraz môžeme ísť na arénu, to na S20. Joj, ten nás rozbil. Pod zemi. A tu máme túto chobatičku. Počkať, naklikáme si na podstaty. Mám veľký na inteligenciu. Čo tu máme? No máme... Nie, no to mohlo byť aj dobré. A aj lepšie. No. Ten nie. Teda sa hľúček, teda do toho teda nesknem. Ani tam na ten jeden. Tam je jeden dávať radšej. To vymrdnem. Čakaj. To mrdnem sem. No a môžu dávať, ešte skúsme. Baheného draka nedáme. Máš raz polotničku. Nie. A poď si. Aha, už nemám. Čakal som, že to je zvuk. Škoda, nevadí. Takže to je pre dnešný diel všetko, dúfam, že sa vám video páčilo a čau.